Daga jingbitar ke bajur halor ke raja ke Sorkar Jala Meghalaya. Ban kintu biki katu ka nitali ki Jaka berkawai ke Pung Dokha ke Jala Assam. Haka arpu artarik uluber ahaja arpu ar ki Nong Shnong ka Nong Maikhuli na Raj Marwet Riboy District kilai Mih Paidbah pan Pyrshah ke Pyrshah halor kani. Hakane ke Mih Paidbah lai shim bentar ki Nong Shnong kintup na do ki long kami long kapa ki khon samla bar kumjuru ki kunhon seng bhalang ki bakintup ya ka CORP ke MUSO bar ki bei haka bala pelong shwar ke jelang Paidbah bar hadian na penkut pat ke jingya rally haka bala penpawi ki jingbitar bar ki jingbam hun satya lingba ki plakat ya ka raja ka Sorkar Meghalaya. We are standing in our own land and we have registration, all the bandas, everything is belong to Meghalaya. Tamari yo jingte balor kani ke Mih Paidbah Nong Maikhuli na kaliang ki bor punya district kintup na do ki magister bar ki bor pulit ki baklan ki lahyar jo kani ke Nong ban apara bar kumjuru ban long ki nongeda na dami ke no ka kinram ka bala ban kata ke shong suk shong san hakani ke Nong. This is a property from Maikhuli, so he accept. So I request him also. We never accept the give and take policy because as per Meghalaya government, we have already registered our land and fishery also everything. So I told, but very surprising. We have seen in the Konrad Sangma WhatsApp, he have mentioned the fishery will be go to Assam. Why? I have already told also regional committee, Mr. Sorkar also. Nakliang ki nong kren repair kila penpau ke Pyrshah ke bajur ya kani ke kintup jo ka Sorkar Meghalaya ya ki Jaka bar kumjuru ya ke Pung Dokha ka ba ai jimunto ya ka Nong kilong ba ka Sorkar Meghalaya kala rai ban Aiti no ya kani ka Pung ka Assam klam kanu ke jingte Paidbah ani war ke jinghun jo kinong lam Nong kinong lam raj bar ke hima melim. Sir, this is our land, no? This is our belong to our No, you already had a meeting here. Yes. You already had a meeting discussion, whatever proposal you have. Why he signed? Why he signed? No, you don't. Without asking the people, without asking the public, why he signed? Hakani ke jelang Paidbah la shime ka rai ka bating bakum ki Nong Shnong jo ka Maikhuli ha Riboy District bar ka Raj Marwet da lei ru kinam priang ya ka rai jo ka Sorkar Meghalaya. Kila dawaru bu kondat ke sangma ko bu benju rang ba ka jala un perkhat janai bha halor kani ka rai brashim. Pilih saya kamak betul kamar baru lima kata kamak. Umno ke lima untrai apa ke area betul kamak. Ke baru ke lima apa ke put kasam tu Meghalaya dan ke kamak. Ada kiwan hame ke besuk ini kami pilih kata kamak betul ke. Mat kursi cari ke dan ke kamak. Ke kamak orang mana dari ribu ini ke rai. Kinamla ban kaliler kinamla ban ai dia ke Jaka suruh buat memang kedi rai. Maka kedi ka rai kapal kanda bersiap along try damini Paidbah. Kinamla ban ai kaliler sa sabui pak kejelang. Dan ini sa kena bentang ban di rai. Kinamla kasong be antara itu Paidbah kumlang ile. Bat kasong ru aga 5 million bat kasong ru ada district council. Maka district council kedi kanong pek Jaka kenda bersiap, kanong di semua ada kenda bersiap. Kahima million kade apa jadi district council dapat tempat yang pun usam. Mana ai pun usam ai kahima